de ani man Salt Lake City ni Moab do drive chira le an sang la do cha do tumra business so gyata mo the first the visitor center le ni pe ya ko so and the konzo gi map mangun nang san de shi pe ya ko gi pa so gira kwazi tuze kama chusta nang sa mo so ani kam re de she ge khawa pe go yo ani khari si go yo ani nang mangchi khengge yo the arches khari bada the mineral dose so you is red digira color red clay do natural do do and that digi changma ta de sajing jo de che ani khwa ge manzola thari sunya china sunset de ta jona ya ko yumre sungsra and this are saying on the brass to ai and langa choni do chik hawe ne do do chik langa thuma do and langa khali le na ya ko yo de di pa we manzo jo ai ani langa thuma dilanga jo joya chira the scenic view che and pe ya ko so ani the map unzo nangido ani shuma kesi de pe wa na inji minji visitor center la pe ani the information gather na and the pa chamjam pe ya pe na ya ko do ani gi nyando rob chi so go ani samma la pen tho wa shuma kesi de pe wa na ani the sam khra zo pe family do ani de se da find that travel chi the road trip girls kasi road trip re ngazo thongmun so ge road trip the fallen arches ta di changma penging jo dura ta ngazo de ro ti ke lo par ke do ta kora ge indo khali chi the see the lenge oh my god it's so beautiful out of the world re da the parking pe mangu do ngazo khaze ngazo par ke re chi so the shuma arches la pena number 2 the see that the scenic drive in the pesado ani the reflection chin painting jo thungud siruna didirda de ora ge de do painting jo chera the see the henge gyablo de painting jo chera manda road do the motor khali tang dang do da ani number su shuma inji minji dila phego do khara visitor center chera and no ticket to samadi card ya do American is beautiful lan ka do chi ya do di area yo wa ngon so songang la hodel ra gi do nam sima area la ka thangora ne dc bai na ani go di entrance la doronis ba chi jong do ka di thangora ne sina ani ya go yong sa re nam ba de se ta nin jal oh my god ta ngon sunset ta to de par yang me pe mangut 먼저 visitor center gi de gyulasra ani hiking because khago yomarla so chize
peje tsu chiksa digyo sarera ya tsu chaga ma tsu chagara dimeta sunset pe engin jo tungre sungi the window trail la kwa lana sunset gi ngela tona ya ko yare kashina you can identify this ra tada sinima sunset matong ne views loga che and sunset so di pa ma jo de ani namshi this show you on the top this is the đi gang de zai ba ya ba chung so na de si ya ni ga ba de zai do the sunset pe ya ba do la kam de de yi
Shuma dendel pegi ra inji minji hiking boot chona mado ta ngazo hango dewu khoine le yawa ani hango e tsum tsunda mau do ji chagi da shuma phewan hango tis dewu chora na Chimendo tagi gang de amu lakwa ki ta ngazlo yayi ya sunset ki color de change hu dura ani kam